Nje kubasuhuza abakunzi namwe bafana b'ikipe ya Rayon Sports, bazana amakuru agezweho muri kuri wa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa kane 2025. Turagezweho muri Rayon Sports nuko kugeza ubu tuvugana umutoza mukuru yamaze guhagarikwa. Umutoza w'abazamu murabizi ko yahagaritswe nyuma ya match yaduhuje na Marine ya shampiyona. Ubu ngubu rero Rayon Sports ikaba iri kwitegura kumanuka i Huye, aho igiye gukina umukino w'igikombe cy'amahoro kimwe cya kabiri uzayihuza na Mukura Victory Sport i Huye. Nuko rero ikaba igiye kumanukana n'umutoza watozaga ikipe y'abagore. Ubu ngubu niwe ugiye gusa n'aho agiye gutoza imikino isigaye, kuko umutoza mukuru we Robertino amaze guhagarikwa kubera impamvu ngo y'uburwayi. Rayon Sports rero ikaba igiye guhangana na Mukura. Kadime Ndiaye ntawe uhari.